Ghana de Shimaima ya chiachia munyina ba Ghana today. And was Sompa 106.5 FM so. A brown soon say stories ahodoa edi him edi aden cheche e wo my Ghana ye de to manim. Na newspapers abedwa so no ye kaka ye ho. Online portals, website, stories are trendy. Ni nyina say fa Ghana ho nko ade a na eye Ghana today ha. Eye Sompa 106.5 FM Accra. Said the AC edi adwuma no na wo mo so mo takwa ne tachiman so wo mo so air fire live Ghana today no so wo mo gina so pa ena decoder so Sompa FM ena ubenya ye wo so Facebook live Sompa 106.5 FM Accra Facebook live Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube Sompa FM live YouTube Sompa FM live na de ba kwese wo hye no so say sabre na mo birthday greetings na ye ka Eye Ghana today bre no so no it is a wodofo bi di ne birthday wukunu wo yere wo ba ananse obia no we this is the time a wo betimi dia fa ye Facebook platform ne so eye Sompa 106.5 FM Accra na dia fa ho sa wo de fo obi so kura dis wo de fa Facebook eti fa Facebook wo preko nebe wish wodofo bi happy birthday belated kura fabra advance kura fabra it is a wodofo bi di ne birthday na pesa wo wish no a time Sompa 106.5 FM ye de greetings no Ghana today abreso it is abrede menko abedwafo ho na menko ma omo akwa abedwafo na mo makwa abo ya ena o enti Oheneyere Abrewatia me dey sa na ye koye ni anwo fe de nyame de adware wo me sa me hia kakra na wo fe de be den na mato me kru se me ba ha ma ye kama o si wa ye kama am so na Dr. Brother for start no na wase oh wo ye fe wa ye kama wo natural hair no so no efia wo pedi wo nwi pa Abrewatia mom ye bia kato mu de so Ebia kato mo de so but wo nwi efia pa de Sompa Accra wo po ba wo nwi pa de se wo oyinwi no a wo sane mu na afa ba bia Obrempong Oheneyere wo ni competitor dakro me anya sa challenge na ye tutu we no ye tutu we but obi mbiti Abrewatia Abrewatia e be the first wa na ni tin ni na gusu sa no na come back because me analysis do ha we no we crowd trash kakra and this is the view but the me o say wo styling journey spirit ni ade I want meet and watching no enti say kasi ba akra wonwi o kasi ba anko abo ne tofa na me hunwi me sha na me pento papa sa me ma so na me no omoko na me hunwi na me chechanfo say me na bia Jeremiah na beba be kontoko hunwi se chanfo me kwa no ma pop blade no eti me kwa me papa keteche obese again ye beto aso so na se me hunwi se chanfo anyway ana ma ya sa na ekwo obasila me ngine ye ka minyanka me penso but they wo na ye Obrempong me mo akwa yeah na mame uche die me am to say you unique demusrunko na utimi match no wa ye nte say Michael Jackson toda utimi ye ni say kakra toda so na wa ye ni say kakra bi ho so na wa ye ni say kakra ma patoni na won kyerase ana se bia uchimko ese finfin a won kyerase e na wo chia ko left ana wo chia ba right ana wo chia ko chia e won kyerase bia na nipa mesua no wo chewe hye ho ye asante bidie tu. Oh, okay. Yeah. A former secretary to the president. Okay. What I pay a chebi say pa. I mean, say tell you to meet Chiana kakra. Oh yeah. Na ya na titiri ni yenuanom sremfo ne che no. Eno na ya na minim se kasa wom. Okay. Se o se no one kyerase ya yebu ni sei na na se ne ye ko ato so no wo chia no na wan chia ne yie na de kopie bedwam no Ohene bi ti ho hwa asembeto nti meme de yi de ye laugh nam de bo wo de bo life ne no me mpa asem I want trust here and all the bo life and dem de bo life and the why I know you have you do was and Odehyieba nanim no we straight ni sei no a na wo chia ne sei no ya na no de ya na
Ifo no be hia o etire ho. Etire ho. I don't care. Na me pesa obambo si hia o etire ho. Eto ani mu no so kwa so a gangster day. No de ya na me mpeye. Ya na enemafo no ne taaye. Ba wo so ya kokora. Me je say ade be bia manyina bi de. No adre. I said when you be so. You hot to say there. Abero akokora wo fie. Me kai say me wo me former station. Me wo ho na nkrofo bia ba. Ye hwehwe sa akokora na moda kofa na ba ha se. Na lucky enough me aso no ambeto me eno ho mubu se na me se ho anso obrempong branch papa bi o me se fe no obrempong ye tire asa akokora bi ene uni mo obrempong e che na se me ma okwa na wo hye ne da bia wo hye ne de wo yi che na na wa branch na pie ba wo kasa no se akokora ntie ne ma me ma wo hye che no nefa kata nefa kata wo mna ntie yo no so Ghana fo nyina so wan da so na kwan they say I give you permission what can you say what newspaper review say me pia ona na piafo and the for some Facebook live aba be hunu obrempong ne chene hye no say e wo interpretation bia na de ama me na aba so aba be hu Oheneyere ne natural hair na wo chinchim ne kama efia ha wo nisi wo bia oyo ba ne hu ofe pa ni chichi no ni chichi no ehye no ni chichi no ehye ni three new hairstyle no efa awra and so ade komade bia atoso no say I had to say what's a black American be what you see black American if you hankasa ye ma no one of fa and me share pink a normal dress okay na okohwe hoster o fi ha se no mu a me pa cho ono ne de ne ya sheda e designer oh yes eki omo mra me pesa me body say ye Gucci say ye be pacho bra ono ani Akosua nhira oh yes and onim say Nyankopon nhira wa sometimes ne say we no krampo ma obi akọ it has say we are cranky and shame. I see a nama me Akosua. I know kanfo ye. Na on say to the bia hu obi o say we just count up who I say. Oh woman start. I never do for. Oh na dey I know akata dey so much. Na so akoye wukuada e ye me no mi enu nyina krada. And mo etenu mo be fast. Mo ya kontre. Ya kontre ni wie ye be breki. Ye breki a agia be breki ye. Na so ye breki wi a ye be kofi. Okay. Yeah, mommy be jay kwan. And then you krada. Oh yes. Wo krada bia so say we ya come fast. E policy wo fia. Obi a wo krada wo ye fast. Yes. Enti mu ye kwada fo. Nti na me remind no say dey. And ya na wa ye na bi wo ho a obese water. And so now Sprite what pesa Sprite na say egu ba bottle na say yin mo no about me hwe egu ayi friend say water bottle mu me dey na meta nom no ya na ne ani tuntum ne bia na hu so odum dey ani white no nti ya na mo me check and you me check because me pese wuku ada ye wo kra be say we come kire no na wa share that the soft drink bi egu bottle ero ga dey etia Nyankopon amamre ne bra ye wo do food to so we aduma nyina na wo bompa ye wo wutirim na bompa ye wo wutirim say so dey ka be fine I say Senkebe moyefunu yade no nti eno na ka kire obi me menya sa nipa no ka kire Timothy me di ni Timothy nka ho na so esa yefunu yade no nti no ya na ye to ye bo ase se wunyini ankokrabo no e ya na nyare wa hodo na so Dr. Blessed First Adawro menti 21st clinic nti bibia be fine eti for your mama kwa baba Ghana today ti e ba be share trending stories ahodo to Oheneyere ye enne me ba enra obi di kan ka kire me se me ba enne me ma wuntu yefo wie nti nenso san tu yefo bi o metumfo na sabe kwase ya na nse na adwene ende enokre enokre na obrempong enne futu a me de man se won se Jordan na me kan bibi about nkwala ba ma me kan we obantan bi ahye no nso nyame oma wade a opesa ade a ode ama won wugitum se wanyi antumu a ade ne ntimi meye wode a ekwan ya mfa so gi ade ne tum eye wano wano na utimi digitum etina se wonum se wo mkro mo ye kristofo no se wo pa mu kase Yesu ne ewurade a ampa na wode wakoma gidi a eno na kire se Yesu ababa ye
wo savior ano no na pɛ mu ka ano no na pɛ mu ka na komano so ade na komano so ade ano na pɛ mu anka there's no way sa komano betimi ade eti ano no ne akomano nyina akɔ nakra no okay sɛ wo yɛ ɔbantan na sɛ wo na wo ba na wo no ebi akoda ne nkola abere mu no wɔyɛ niema bi a wo mpɛ wɔyɛ niema bi a woni nye ho na sɛ wakoma mu no wo no ho sɛ wo sa akoda no na wo ta pɛ mu ka sɛ wo de manu me ho sa me wo wo de manu me ho pa I curse the day I gave birth to you na wo domi akoda no a sa asam na wo de wano ka no ema akoda no oni covering oni bambo bi yankata ho bia ni no no honam mu na akoda no ye obaba sunsum akoda no nya oba se babro no kura ka se techema ye nipadua ho akwa ketewa bi so wo de nkwa eni wo na so ye eto mi po wonim sa wo ye oba tan na wo na bia wo man ne ye ne subi nti no wo ta ka wakoma mu no eye wo ya wo nu ho sa wo sa akoda no ena de to so ye wo ta de wano ka na se wo de wakoma agye di ena wo de wo power num wo make decree wo decree na wo declare na wo ka de abuso wa akoma mu na ya na fi abonten menu me ho sa me wo na ebia wo reject akora no in the spirit ena apie honam enti unim physically ni obi enim sa wo ba no ba sunsum na akoda na nya wo ba sunsum afri ni so sunsum afri ni so enti honam ani no akoda na ya wo ba sunsum mu no akoda na nya wo ba enti akoda na woni covering ono no bet say akokoba ne na wate ne ho afri na akroma betimi aba be fa ko suban bia betimi aba fa no enti sa no sa akoda na nam a oni bambo enti obi abetimi ayi ne de opebia obi abetimi ayi ne de opebia enti e be sese eya memfa wo frustration so ene ne ba bia wo emfa mem kase menum ho sa me wo you are rejecting the child sunsun mu no wato akoda na to atme nyame de ne ma wo no wanye no nyame di ade ma wese wo de wakoma no wano agye akoma pam ese wo de akoma pagye na wo pam mu nso ka na afi akoda na be ye wo dia enti nipa bebre na masase su ye ni covering wo maame no papa na nka ye wo covering wo mo de kata wo so wo ti sa akokoba ten wo butu nkosia so enti se wo be pe wo bone agye se fa wo maame so but na me se wo maame no papa de wo ma no I reject you ntino obi pe wonu ane se wo fa wo so onya wo nti we ye indication so obi pe wo bone a eno ane se obe ye wo bone so abonsan be se wo attack wonu ane no eti sunsum no waton wo ba no you have sold out your child nti yanto ya no na reka emfa wo ne de wo ba be ye memie wonu nka se menu me ho sa me wo I curse the day I gave birth to you and now say wonya me ba the moment I would do no be kasa no in the realm of the spirit no you have rejected the child eti akwada ne nam no sunsun bia nkata no so bambo bia nkata no so wo ko school mu adamfo bitimi influence ne negatively wo ko ba bi obi timi twe no eti nipa bebre o mabra bo sey ye no e so o ma wofo anye te sa kokko bantan ankata wo mo so eti e kwa beda wo mo ho enkoda bebre yare ba wo mo so no e ya bantan ya no eti akoda bi wa yare bebre fi se woni bambo wo de woni ne tifie ho but wakoma mu ne wanom wa reject ne dada eti se yare bi no obi to ama no a eno so obi to ama no obi kese no a eno so okese wo bia na ba so fi se wo kro na nyame de ne ma no wa reject ne no obi o wa bonte eti yen kata ye man so se akokko ba te okata ne ba kosua so wa na so obutu ne kosua so na wo kra no na wo ma ho kwan ma akroma mefa nko so to kra no wakata o de ne ka ba kata ne ma so akroma mefa nko ye ne saa ebetimi aboa ma ye ma no anya bambo sunsum mu no wo mo ye dia wonim se sa akoda ne nam ho no okohye obi a wo penasem na okasa a meba no sunsum no agye akoda ne no kre sunsum no agye akoda ne firi nsem akoda ne nyawo dia biem babro na akora san kan wo ba bi se ne amo be biem ano aka no pase mo biem ano ana mama madwuma nti se ye bie ya no ana nyankopon kora nya adwuma ya ne awo be ka no no be ye se ne awo be kyekere ne wasase so no wa kyekere ne soro sanetie etu say Israel for nam wilderness ne so no nyankopon ka kire Moses se ka kire o mo se ensem o mo ka nyina mate na sade o maka ne sa no mabra etu o mo se aye nim sanke ye wu ya ampa o mo wuda wilderness ne so ebi so mo de o ma no kan de wo mpe no mfa wa no nka
dia won pe no memfa wa no nka on pese obaba ye kwase a men kasa se dia me ba ya kwase a o kwase ni ne kwase ni mu bi a wodi gina ho sometimes abrabo mu frustrations ahodo ye adwuma mu ene monten so mo ekwohye hia wo mu wo betimi aye wade kwa na do frustration ya ko ma so da bi yenye ne sa you need to control yourself ena wo mu so obi use word bi ma wo na wo mpa reject it okay so obi kan sem bi rejected hey da bi me patro me bedi nkonim me medi ye mo bi an kan sem bi keke fa ne woni kugu amama bra mo bi an hihye nkuku ma etu ade a wo ye die nie wo so wana ka kire de be me sabe so bi e be yinhira eti de wo can I cancel it go back to the sender me pe de me ye bi e be yinhira eti so obi pese wo de na no hihye abraboma wa refuse to accept it menyintum wan kasa mu no fa wa no kan sem papa fa wo ho Nefu wano kan sem papa fa wo bra bono da che ho. Nefu wano kan sem papa go maso. Ka fo wano kan sem papa go adwuma so. Enti na se wo adwuma mu bi te se wo sompa yi. Shira sompa fi se sompa di ya wo bedi yi. Bible say oman amoko mu nko asomo no. Mo mpa pa mo oman no no oman no di ya mo bedi yi. Enti na se wo adwuma mu a ebi mu adwuma no na wo kese adwuma no na wo yesi na wo kase obutu we se adwuma no gira fa enko ba de odi akoma pa ene mpa bo ene eni gie de sunsum pata adwuma no adwuma no tumpon e ma wo su tumpon enti emma wo bi nhihye abrabo bone ma wo bra obeka bibi no aka wo ba die me kase mra bi won se nkora ne wo mo foforo mani ede na me kwa asere na me baba ko na ni ede ma wo ba die na nisu washe na mse nisu yeshi me kan se na nim chan na mse ba na nisu yeshi wo yakola papa na nisu yeshi se ya no to pa bro obi wo ho a obi asem obe na danfo bi asem obe ka bontin so ni asem bi obe ka no afa ne ba no 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 afa atum dabi accepted that any statement bad this statement the negative statement hey oba we dey na so dey so dey me ba na so nya dey na so omre ye di ankofo bia no asemachi ya ba ewa bra yade ba ya ne ka ne beto yeso ye ka no me nsem gu won so wa bra akire no ye se wo mu eye die no so wo mu ye ya ne yenso da chie be na ma bo abere wa na sa me ba wo we no na bra ba sa ya me no me wo bra me da chie we enti ma obi nkanche na obade na so odi o me ba cho me ba na so nya den me ba na so nya den me ba na so omre e na me ba obedi ye obedi ye se de o sitie me sraw hoye say ya sore say ya montin so say ya dwumam say ya fie obi kan se bi fa wa wo ho anasa wo ba wo na enye papa cancel it we go na ma ko enye yi wo ba kram o se nipa me kai Reverend Apostle Frank say they your preach was on pa no anopa no nwotwe Victory Charismatic Chapel panyi wose mre bi wo bi ana wo hu na se ya na o chese wo mobo wose we dia ablabo nko ne ye we agofo akwanto obede na otu we nyina wose I cancel the blood of Jesus and then 2 weeks bia no me nka ha mani e wotukwan a country be anywhere was say engine tum sansem na wo mu kana ye bone fa ho no ka tum say nyintum wo say ne bone baba me so me say me dane no ne pa yo yes na wo da kro na sa wo so da ya na sa da ya ne nya manyintum sa wo dream na e bad dream don't accept it sorry na cancel bonadane it is a wo so da ya na sabi nyame fa sa ma wo nwa se me mu metna se na ma hu nyame ani mo nyam I will not die but I will live what can many years so be a trauma sign enti ma da ye mpo na da ho da ye mu nyame fa da ye mu kasa na bonsam so fa da ye mu kasa enti sa wo so da ye na ye da ye bone se fa wo ma ho se fa wo ho enya be ma hu abo dabi wo so ye o jira se me nya kwantenten me di me nkwa na amen enye me portion obreguo enye me portion David me sabe so bia be yisa me ba ntimi mu da amen me manyina bedi wo nkwa na amen na fe we declare long life is their portion prosperity is their portion they will succeed they will do well omo ti se nua omo se subonte omo na waka enye sa wo so da yana na ho potisa da onyame na wo so no nim na okay onyame na wo so no nim na ho poade na me so da yana mawu pato me da me so da yana mawu am bia me se me mu menya kwati me yade nyina dia wo se ni dini Jesus no na maka me prako awufo akra sorry frɛ awufo mu dia anase nipa awuo no sorry frɛ awufo mu dia how much more say a mad dream ebetimi a spirit akoda me pa cho dream no ida se wo beka nyame asam akere me say dream na nka nyame asam no wo se bonsam send the message o be send the message
na koma bonsa kaje wa because the pakro na me de man no so wo mpe wonim ye wo principle bi a govern you ase de wo say me de nkwane no miesi wonim de wo nafa me wo free will say me choose de me pe na mafa nkwa it is a me so daye na say daye na me so ye no me mafa na ma reject I refuse to accept say me fa dreamer me pe so long as eni nyame asem bo abura no me ntum it ye besre menye niema boni ntum enome wo ba enome wo daache na wo so daye nso na daye na ni nyame asem bo abura to kire ka kire daye kro no say yesma wo say wo mra wo nchen ya wo mpe won sanko na gina nyame asem so na twam na declare blessings over your life over your children over all yes ye din kunum kwa wo say ka to say Sompa 106.5 number 1 in terms of listenership impact and profitability bibi entimi fa ye mafom yet we be say yes subont idea is subont ho ya han every shit teacher ma ye din kunim ye be say DBA Sompa 106.5 ye din kunim afucha nyama oju charge ya bia we didn't come here to compete we came to take over and compete ye obi any competition because na ye class na ye won obi any ho le na ye di mu no ye le no any class no we are unique in our own way. In our own way. Oh, yes. And I am copy obi am na mo be copy ye. Oh yes. Yeah we class. Ye unique part and ye name ye go ye name tote. Ye nso ye chi. Wo mo an omudi kan no. No o twan se Sompa beba. Ye nya ba. Ye be follow wo. Na Debbie tie. Wo mo twan se ye beba. Na ne aka no. Ya be ye no ma kope. Nti o de ya ba. Na ya ba. Na ya ba ye nso kura afa ne nya bosumi mienu pe no. Afa ne nya bosumi mienu. Eso mo chan se de mo nya mfie mienu. Wo mo ye wo mo news a. Since omo twan ma Sompa wie. Hot bite sana bi so anya wo no enti enkunimdie ne de no an ye bedia who read Deuteronomy chapter 28 I was so by you will be on top but not yes and confirm that and the bottom enti end we will always be on top e will be if you say we don't ho bodon don enti e de ho abonyame nyame so esi wo bia market ya panso mo and was so che wo bia enti Sompa yenso yeso che obia trending story of Fabrada Obrempong the bias yo na trending story ba ko ameka ho asem ye ECG wo mo trendy o yesi aka wo mo bonansa dundum nyina echi no yesi won mo boka be say 59.2 million Ghana cedis 2024 ya anko awo na say ehoma wodo ne am omokoto ya nkomode ba be supply no omo so aton de ama customers no anase consumers no ma me yese na say cables ahodo bi ayira wo port ne ade meter ahodo ayo omokobobo e bi fasum ase e bi mane ene ade e na afen so ka ahodo aye no e se ka aba beto ho no maboka susuro ye no trende e wo oh my God na mu ha se no na afen ye sidi ye ne onyankopon adum nti no yetimi ekosoro no eyade a eno so ho ensem no eyade a etwa afana ewo my God na mu ha se no na enrada mampanyin yebo na baso Ghana National Planning Development Planning Commission ya okopa no ya Ranimo Thompson etua no ya fa abasobode wo se de kwa menkunu mabaye ye no ye no na ase Ghana ye de akira kuma bi na ka ye no ene ya nante ho a ye ntimi expand ye ho yentimi explore ye hu nte no wo ye na watimi we ye 8 time a wo mu ye saden but wo se wo ba behwe na wa hye mu ke na se be ya Ghana nso ye si kasam ho ntoto ye bepaja ama good policies and share papa nso so a e betimi abo my Ghana ya setena mu ye die no so no eno so betimi abo nti maame fa we se nso na Obrempong nso so number 1 on trending aye Sompa Sompa no trending number 1 on trending Sompa na num ho enso ye toye na no kwesi ade trend o enso ne trend eni enso wo buy pa but wonu Sompa oba papa ne so but wonu ye amanfo eniema ensuo na twe afiri one dem abegu montene so no eguso trend enti nra na dwokra de no so toye no eno kra de yen potem ha de peten kakra na so me nenam Facebook ya na hu se obi atag me
Okay. 2 hours ago. Send round na junso na toy no dwuma bi asan die e won kran no. Na so no so aba be se ne. Wono so di bia be ka ho. Se ne ba ne nnom nkofo mu nwie. E na we na san be ka ho. E na ne etoso ye enra nso dwumadi a emefo di ye won kran ha se no. Eno nso guso trending kakra pa no person take over nsuo no. E na omie no person o ka bom. E na sompa nso atetem. Nti trend ne de number 1 ne ye sompa. E na ne aka ne ye enkran ha because ature nchama e ya ato nkran man no nkran titiriu no. Eno na guso trend a manfo ka ho asem kire se titiriu ne kwan ye fa so si ye dan e won nkran. Na ye wie nso a ya san tototo taase. Ne ye de asi nsuo na mo kwan na nsuo de nya ba bi mfa nsuo nso ye si ensi na na mo da bi dis o pe ba bi man wonye si ne kwan a na opɛ kwan fofora ma enso wo mpane ho asɛm o ye innocent ono ne de nsa ha na onam e na wo se opɛ hɔ o so me ni woni problem man ba bi fa ma enso de ono enso de ono man so twi enso de obrempong pe man so twi wo se me de ba ha ya na me nam wo so opɛ wo pe se wo si wo da me ni problem na mo se wo si wo da wo de ama me ba bi fa sa wo ba ye gata bi ama fa mu o drainage system bi a ba bi a ye na menya ba bi fa de me ni wo betena e wo dom eni asumdiem na mo wo se wo si me kwan me so a wa ma me ba bi amfa de a ba bi ameda no mesa aba enti eno ya de a amanfo guso kasa wo ho mampani abedi akiri a watwa mu ana dada menka no saa Dr. Baumia wo London enso wato abia mane Ghana fo chese wo London ni nyina no stu we guso ne Ghana fo osu enti ne ekoso no ne tiam ne trend no kakra no mate mami fa mo beba papers no so nansa na mi read Facebook comment kakra ba ye nua piaga Wasi good morning, lovely team. Nana ekuya moaboten Ablekuma Central. Wasi good morning, Akosua Nshira. Na memfa kwenye nso na mencha vera ntia moajima. Students Loan Trust Fund. Honwo. Nana ekuya moaboten e debrewo. Ena Philip Oche. Wasi good morning, Sompa. I think now the vim is bubbling gradually. Keep the fire burning. Yeda se. Ena yenya Oheneyere na mensa jebi. Facebook live ya Sompa 106.5 FM Accra. And Odehyieba no say good morning folks, fantastic motivational message. Keep up the good work for Mother Ghana. Have a joyous day everyone. And na Abake so Sompa to the whole Viase. Ghana today no challenger. Big ups team yeda say. Kwame Richie was share live from Kumase 21st clinic on Odebaye. Rahim Rankin was say good morning once again and you are welcome to the biggest platform. And no Sompa 106.5 FM. Yenu ye bi wudi we de minim de mechanic but the words in the this Obrempong bomame. It's your fine boy Kabore when the goodie. Hey! Wow! Was it unique? You're unique. You are unique to him. Said Obaje, you are unique truly. Sompa, you are the best. Yeah, that's it. And I am Obrempong Nana. What the happy birthday, Emma Mabel Ajua. Amoafo. Okay. Etia Obrempong wa kan wa de ma no. Kama no. Ene Nanadwo Amoafo na me tie de friend pa. Okay. Owo Achemda. Nti Nanadwo happy birthday. En confirm ma Onyankopon hyira wo. Na onto won kwandam. Onye okese no onye osabe. Na ne picture bi a Ransford de fan chen ho. Me who say picture na nice pa. So stand the fa ho bi ma. Ne second picture no hwe me din na wa fitting na ne hwe me. Na Sompa so birthday no de bantama. Now the picture ka ho a. E betimi the picture no so ato ho ama. Eti me who say abaiwa no Ajua Amoafo a. Ne picture da ho kama. Kojo ponkroma akoda no. Na akoda no. Ye ene ye we no happy birthday ni asre onyame nhyira ene ne bambo e de ama no. Ye ka tie for say no Sompa wonsima eduno a bema mo kwa mama na sabre de Oheneyere ene Obrempong esum na omo de wo krata mo bono taw ye wie ye no na afei no ye de aka nyina ato so mpane fo mu nso miengo yo memfa chronicle emfa nhyase taw na chronicle no samufu adwempo ena me ko hyase de afiri samufu adwempo no we ye ne to so mienu part 2 ena wo kire se mampani wadi dwumade bia ba friend se Mahama Cares na sa Mahama Care no wo se chronicle editorial no wo se we dey too political amanyasem hyemu dodo se mampani efira bam nya so sesi ya Mahama Care ne be ne den enti nko pedi fufuro bi de to so instead of Mahama Care no a na nke no na timi aboa pa san se we wa bai wodi nchiri moto du kura no a oye den ya obekọ Mahama Care no de ebekọ so atena ho a na emom di Mahama Care no ena osu se amanyosem wo mu dodo eno nti nke bi wo dane ne kakra nke ye Empress Gift nyuntuni
hopes and doye ne yere no was it mami a friend evangelist mama part Mama Grada what ne kokot was it what social media no so agu ne ho fi enti court onye kanin sika no 200 billion ene sika no 20 million Ghana cedis wanye mfama no so want to mint na TikTok enti na YouTube ni Facebook enye Facebook live sene nka sompa ye sompai na nka ye papa wo Facebook yo so no de obaya ne ho fi no obegu ye enti won te ase e ma ne mu ne ho fi sa enti kanin sika no 200 billion Accra High Court onye enfamfiri evangelist mama part ho emfama no na wofiri mu fi a wa hweye pa we chronicle kakra wono so wode ba ye monitor wo ha ene na me for the new funder enso entoa so na yewra atofo sene na wo kasa wo sisi no ye kasa de 11% ya de apagya ni mu de etia ye dollars no eno ntino we ye nkranhyansem kese de ma oman Ghana yen sika sem ntino wo se namsansem ntino ene ahyentuade transport first no so yes nyankopon aboa 24th May ya wo mo hwe na wonum etimi at so 15% na bibia so etimi akoye mampanyi John Dramani Mahama Srem se jata gonje ni de kronkron ya woti jata wo so press over there wono so na akasai National Development Planning Commission ya meka wasemi ya dia wono so se wo pa ni nyina ne se eba beboa na Ghana yesika sem ho ha hodo abenedie ene anwe hia ya da ne da ye namu no wono matimi aboa ama no abeyi afiri ho you target so de aba wono fan ye no ewo University of Ghana Legon wono se ye rekua mo asiedu Auditor General wagu wo ho fin waka asem bi enkontabuo nyina de enkono na hye ne nsa so no sane ya wo kyerkyere sem se compensation bi ya de agese employee compensation wo mudi amasa sukuu 59.2 million Ghana cedis no wose nya sa na tie nti na se ni dwumadie no watwa ntro wagu ho finti no wonhwe na onyini mfiri ho wei ene ensem kakra ya Yero Harrison wono ene ye trefo edema eye University of Ghana UTAG ekono ena wono so ekasa ya the new finder wono so ede aba enano pay the daily gist me fa kakra bi mfiri hamra na kesepa da nim ha sei ena ode abeto we the daily gist I say Ghana for matem pentem kwa che ye maame vice president professor na Jane Opoku Adjima amanfo busa na maame beba da ben daily gist say acha na nsantem maame ba beduru Ghana besaba wo beba after 2 months of treatment e wa brochiri no say de ne ho ato na wo sia say kinkem enti daily gist e kire say mampani abedi akire 3 days in term na nsape wo ba Ghana no abeto na dwumadie so good board and one so we say we board members and Dr. KCL atoforsen one mo nyina so kofunam swai ese wo mo beboa atwa bosompo de atuduro adwarea fa bosompo abehwira treasure sama de aboa ma Ghana sika sem etimi akonkan na no na manfo kakra busa se na say good board yanka say won see you or you acting. And so board members he was I can why so any in say some agent first no can you say our acting CEO no sign board member no na ne krakra ne say ne krakra ne say odwuma do so aye ni na obi ni wa no aye ama ni nti ogina mu ama oye acting no aye confirm no ankasa and as say ya beso any in as board member that to the be as aye abaning person obebo kasa no a anu apiepie o machine enipa ba ko ne de adwuma be say de obetimi aye no me no me so ni am aye nti no Yero Mahama say normal ele kakra ono so de aba no na minority for no so ni aban de yam so dum so o say aban won fatam table mra oba patwa so nti de wo kan fa vice president ho ye nyina ye mompaya ma me wanyini wo yo 70 enti na e deserved rest say we rest enti ye mompaya ma na say nyame enka no no fa na medru na afei o meto na dwuma so eno no oba mo eno no oba odi kan a history been see da ba kosem enti ono no ni position ni kra ye nkranhye e de mama evi say enkwada omo senior high school ni ade omo look up to her omo say say ma me create me be vice
vice president de ne say so ye wa hotoso eti say oba ba ko we ni ye nyina na ya we ni eti ye mompa ye ma no say bibia be ko ye no samba Oheneyere fa bibra na ye nka tie for say enche na ye be mama bam 0260196064 0260196064 and 0260196065 oba pa brem Mama the publisher na me de to so the new publisher na new magic bi ne say a pushy strong CD a pushy strong CD and access CD na ne ahoode kese na ye gold board na ezisi aseda bia wo ho a yemfama ye Rasami Jamfi ene mpanyufo ahodo ya wapa one way ye Rakil Sato Forcing finance minister and one no edesa asem we say ebetu dwa na ye ra ameya ekonfi bron champion dodo akwade hye prekope na wono na ye board share the Ghana infrastructure investment GIF no ya de bi ede entanse bi dia bono se sika bi sama obewie ya na so obedi se adwumedie no efa ne nsase nam so ama asem na kopie court o kyerese wode chopa ama court no se ohun ne mobo kakra sanse na pomde ho nsem no esisi so ni nyina mu na juada Nyankopon eboa obehwe na watimi ewremu ewo court na maame ya niam bi ehu eboboba Yes, Ghana Meteorological Agency no one of the kokobo abase ensuo na asese kaka akra ne kora na ye hu na efefe nipa kunkum nipa no ne dodoɔ mu na ebente no bambo atere ma yes na ya sabo kiti ma ye hwɛ ne entoto ye ne ma eye we kokobo a eba ma memfa the Herald nto asotew Herald no de aben wo kyerɛ sese ukopie mu amanfo asase e bo sobo ma me justice tokonu ne committee ya wo mo hwɛ ne so mo betwe na sensen no mo tena na asɛm so no amanfo asase e bo sobo se ayi papa friend Saturday sorry wa asase ne committee no wa mo ko na krana aso mo kohiesia restaurant kononom tea uka committee de nkom kotena round table ho no ma yo mo committee we do mo kotena restaurant no mo ye enunum tea wo ho eno ode aba no chese sa ansem na amanfo kanfa committee ne members tiju ne itadio sorry so hiesia ne kulendi ne wo mo aka nyina no wasenya no kre okay enye no kre kra mami fa Ghanaian Times mrana story bi o katafeto so dum yensa na ho mo chem se ho mo prison e bi mutimi ko school enti prison inmates be 63 inmates and no more in some medium security prison omatimi akosua graduated from University of Ghana University of Cape Coast nanso so no onam so mo di Ghana card nti yes omutimi nye some mandatory 1 year national service no omutimi nye Ghana card na omuni fi se no de ye nhye se wonya Ghana card nti omudi adesede Antum Shebejano Parliamentary Select Committee on Human Rights. So omumbrem if say yet your family so mo prison no and now wo ko school o matimi awie University of Cape Coast in Daily Graphic the obokrata no e dia basa na wo mo ye ho adwuma pa eto mo besre and now local government minister cautions public against Boko conflict commentary so which say Boko ntokwa wo besre pa say ma obi anka ho asem bebre sa if say asem na very delicate pa wo na NHIA director yakwa kukuno aseno eni ante ya musem krama my majority leader honorable Ayaragade na no time that the etini say bin say related to Boko conflict and some bebre ne free move na no na opanina wono na hwemansi ne nkwasimpum tonso e dia de sedi atodwa say when na wo kasa dia fa Boko asem no ho a and say a very sensitive issue no never yet delicate no best say yenya hwe yi pa say be ya yempo kan asem a e betimi de o hawo aba we minister for local government chieftaincy and religious affairs honorable Ahmed Ibrahim one day futu amma public particularly politicians and as am for say wo mun hwe na wo mun fa Boko nsem no enya mo nsem na nkofa wo hawo ene abidie emai ne wo abon de rena daily guidance so dia wo dia ba wo chem say Baumia Mahama clash over CD stabilization. Obi a Canadian, CD no, ebi mo say mampani nyere, NDC for nyere, eti obi a Canadian, e ho asem no so e da ha. And na Sky Train trial, no Professor Mayor complete right to hospital again. When the prof the PM say signed the call, I had a sabia efa sa Sky Train trial. E ho sense mo nti mo fa 11 bi mrane ma tie form rebo say lines are ye dey ye jumani 0260196064 and 0260196065. Any mama for the custodian the obokrata no entoa so gold board for ya kan won masem na yes minority for na de wo mo atwetwe DC fo what say Roger Roman Muhammad 24-hour economy a wode ba no enne akwa 24-hour dum so
enu nti no dom kuma no e na e twetwe Ramahama na ndisi amanyoko no na mampanyi dada je kofo eso na ofra se enka bomokroye ene odo enye adwuma o se na nse tax leakages bi a eno ekokoso no ye nyina ye ka ye ho bomu akusibɔ budo o sanam so mesa enyo ba akofo na ene abrewanti no bi ye na afam de no na ye timi esisa haw no ano ekwan ena ye wura ya we so kan na asem tidos wono so o se CJ nintunsan ya yetu na asan ne anase nintugo no we na nya yi bi a wo se ye pa ho committee ntomungu committee ne kom fasika no so ento party ma o mo Mamifa special glorious birthday ma Apostle Ebenezer Hagan where youth director of Church of Pentecost when you mention nti we dey special glorious birthday ne dey ma Apostle Ebenezer Hagan we youth director Church of Pentecost onyame nhyiraw na onyame enya ukese na wonfa friend munyam enkwan munyam na birthday greeting ba ko ha happy birthday ye dey ma Dr. Comfort Kumache. Yeah, Dr. Comfort Kumache. Uwo Legon. We free executives omwo K Presec 2006 batch. Dog nice it we the happy birthday ma Dr. Comfort Kumache. Uwo Legon. Free the executives. K Presec 2000 and I say year 2006 batch no na no so na num kasa nso efe na denso onimni payo anti happy birthday to her nyame shra ne pa we de nyame shra ndie mame ye bo asiama yen kasa abrewatia ene de emma wo na ya wo hyew all the best na ye huma womo pa desua womo yede womo komo na ye nkranhye e de ama womo maka nyina na ebre bi ye kase ba oba de wodi ani jade no sesei eswat no de Obrempong fa ba ko bi ma fa the new crusading guide into apple na the new crusading guide kire se my minority for na o mo line ya po ha yi no mo ye nsentwefo nhye kakra wan kire se 24-hour economy yeah mampani yes wo de ba anaso wo de abampo no say under serious threat because of Dumso. Okay. Or say Dumso intia. All right. And now some judge so chire say amanfo say o use Lexus bi as say kra de na she we na no ho no. O say chire say shade ne ho a chire say o hwe kra wo hu no. Ni nyina ne say o say Lexus bi a wo use na unregistered unlicensed Lexus a no aban mu pani wo use wo de aba chire say nye no kra. Nyano kre ena Stephen Amwa in share so mra se bedwani wono so kire se Isaac Adongo wono amunu waye board member e wo Bank of Ghana ya appoint no ya so any in wo sanso ye mra se bedwani enti wei dual role and wo play won hwe yi Obrempong yo sa finance committee o mo wo mra se bedwam no wono ne board chair wono na ye chair ana se titina ni wo eno wasan ye Bank of Ghana board member wo Bank of Ghana enti ne se ye ka se sika bia for bi nsa se Bank of Ghana na ye de ne Bank committee ne ono na be sa traso nti we no ye conflict of interest eno minority ne chair say rastika share so we no mo hwe mu we say ne tiamla ko ti 1992 article ne BDT and say boy Brent won hwe na Oheneyere fancy ha mate na ye ka mo say secure sanitary patch and boy ye chido mama ye de Ghana today ebremu ema ya ho siesie no we ene hia ye secure sanitary pad no na mo ho to so ankasa we say ne bo no so de da fom ye proudly made in Ghana, state of the art technology and ye dia ye hye makoma kodumienu eti we de afa ye no mega we de sha ase na de awie dumienu nko ade betimi de watwa ana oba pa me ba panty line scratch gumwa enti ene we de ladies we are secured and endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin was bra endpoint homeopathic clinic se me mo aso nti se bomodin say yare die e ma ne mema mo pa wo anase prostate in men anase premature ejaculation ana wo nerves no ene ma nkoye yare bia ba mo kidney ana wo liver na se ma ware na mo pa wo na mo te ho penten kwa endpoint homeopathic clinic eton safram se momra na yenhwa mo ntantama basa hareso Dr. Duboatin wo gina na so wo bo adwuma pa endpoint homeopathic clinic
Yenie na baby a friend shan signboard na was spent as a kwan so no eye brono bi din wudru ho was me pe endpoint homeopathy clinic ayaresa de wo mu da mufua endpoint nro ye nton wo baby a sa wo pe endpoint nro agi sa wo ko endpoint homeopathy clinic wo fa baby na adwojo etere bia na bibi na mo nipaduam ansa mensa ananse acheme ebi a stroke na ebo wo kokko no ko endpoint homeopathy clinic eye prostate di amesre kosesi a amesrew ko ne mo premature ejaculation die be ma wo no oba betu kwan wo bedu pepepe wo bra wo bi bese wo nya ne troka eye endpoint homeopathy clinic Dr. Dubonte ne don physiotherapy ne massaging ne nyina wo moye na sade massaging krofo ko okoye massage mesra wo sa wo pe baby akoye massage wo ye adwuma throughout the week CEO wa bre senior man wa bre wo pe baby senior woman no akwajojo ho ne aye wo massage eye endpoint homeopathy clinic wo betimi afa Dr. Dubonte no pay e wo 0244 867068 0244 867068 and 02742343321 02742343321 endpoint homeopathy clinic yet wo so anaya sorry Spinters Road shell signboard e ho no a wo frɛ na asa wo busa wo bia be kyerɛw ahenema kokoben kumase eben Angel Educational Complex and na Tema Community 22 kwa na so hotel eben no wodi wani kyerɛ wa pɛ na ayaresa papa ayaresa tumi wo mu no na ye de amawo prekope eti sabre de yema ho kwa ma tiefo momrem numbers ye de ye adwuma no wo mabam dadaada eti yen hyase na yemfa wo mu na yenko hello me ba cho ye fra wo sai we Sompa Akotia 5 p.m. at some Akotia Sompa Akotia me pa cho yenkwai ye bonetaw na enkrofom na tenten ni aba pa cho yeni abana osi odi agayi ye mami agada court me ka men kwanka o tisa we asuni faso dia because who to meet na radio station let me diba me ya da pasa what is about me say odi ko agada ka fa on de o we dey ko court we enko shaga faso dia ni me dafi Menso medanse 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 hello Ishira Bemena Yaminka on council when you froze an African is capital Techimai ayo Sompa Techimai yemkwai Midas and the way the Mamincham regional minister and regional Chamai any me MCA ni Metropolitan Assembly and you Yamin Kano agreement no dear media mechanical say Ghana and you dos do because some Mahama Ayebi what your benga so no the media so no wow who means adie eye until the dini keke ebema adie no down kwama enya na enti saa you mu no yenjai so na me no enti de to so mienu enti fo no ke omutimi kan so bi the two medini say majority ni so anata NBC so over pen sound bite the bia wunya over pen video be bia wunya adentina eya mo kwa tia se mo yes ha ni ma no enye Sompa FM ye the territorial atentini ni ani lokweka ani ye bumanti so jongamane mama to wo de lu bo bumanya omuso munya tro no kontopu ni nabrable kutu plan ni bi ene na ade o makọ opposition ti omu na mate na omo tigasi omo ni ma shiti se mata Mate medanse nyame nso nka wo ho 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 ho and obetimi afre hello me ba cho ye fro say and there was the original poem the only me Sompa Techimai mate yenkwai there was the American say you see a palm get this way on say afu we say get the boy palm wo match wo mo ho ase a on say bata ne ye bia nko so ba mbe say me say empanyin fo ne say panyin say di kan ye de hia sa na ye de fata yenum say Ghana no yen nyina ya dwuma kwa ye gadi ba ya me de so panyin aka asem say de kwa me nkoma ye no eno na ye didi ho a obi anya bi ntu aso ne say bi say nyame ama no saa adwen ne de a eno no say we need to na Ghana no kwa no
enti ko ba so man nyina obi adwuma ko edwadie me akwa na ase ba e wa be won ma be private ma ya be bo enti mo fa ne ma nwu akwam na edwadi ko akwa na ya do so won hin ha because obi ko ya obi ko adwuma ya e bo be ya adwuma be ka kra bi amen fa bi na ba bi atena me wan hin ha na ko ba sa adwuma bi na wode a wo ba pa mu du e ba be du je se ne je na waka won fa nwu akwa mo mie nyuma no ma kwa za ma kwa so fa nyuma so mla na Ghana ni ba so e ya adwuma enya eto akete ni wotan ni anisa aye de sanu ma na adwuma go no anda ko so am da matnya mi yenso ye da se 0260196064 and 0260196065 and a Facebook live ya Sompa 106.5 FM Accra eho and obetimi ede wadwenkyere no Odehyieba. Hello. Hello. Bana ko jama te. Bema na me pacho e fra wo say. Idiri atom chocolate pa bana ni fa. Kada fi Sompa anya so utu. Sompa anya so utu ne ye die mu a he ya. Ye nkwan. Na pere ma fancha ke tema gina Sompa FM. Ko ya to radin kano. Emin dia Jombodi. Nkame national chairman na min anya so utu fo nyina ni me MP dai ma no so be. Yam boda kwanya ne ba mi jamre ne ndi sponsor organizer. Ama me ko sia de me kanya ne se. Mama Keno, an NGO, and I find here. And I go here. Bemena. Mama Keno, an NGO, and I foundation, and I find institution in whatever. Minim say NGO, dear, a minim says a policy. Na policy, and I wouldn't be so. Bamin Kuma Bay and Oma Ghana, the Mudia wouldn't be so. Nana do school verification or the banner that the Mudia wouldn't be so. I did the one was here every year, and I told my end for the fellow to put me on. It didn't have been the also. It's better for more to know man, whatever man couldn't say. On my job was everything. Performance education minister at Editum. What is school and I want private school? I would come. Wasn't come. Oh, yeah, I died on my fine. And I ban us I didn't do so. Because on all the things that I'm adding details, one year, what do they have to a year? Financial ways to say, oh, dear. They must say, that's man, I have been Canada. And to any didn't get an official, but he didn't have a coincidence. Or by do so that Ghana for. By Ghana for me, for what will be meter, that's to make a meter. Where are Papa? They must have Ghana for another 21 days in the Wahia, one part and my Papa Ghana, and Mate mensme dance systematic press the happy birthday ma Boahema Linda or say we a student at Presbyterian University Asante Achimagogo 80 we the systematic press and a day happy birthday you were day Emma wo de ma Boahema Linda are we a student at Presbyterian University Asante Achimagogo. Hello. Yeah, hello. Me ba twa from say now free here. Mpaja me free Sompa Tichimai. Sompa Tichimai bemena. Udino. Yeah, obi ka say akoya obi ka say you say mama ayina ode mama dino odini mama ken na yini have ayina odini dito so no ha no sabio odidina reto so no yaduma bi na kwame nkuma interchange for noche we no money see na we do dito so no eno je na de ba emfa hwe ba because ono so de ni dito so say de ba ya de no be hu say de na wo ye na ya de papa mama bi bia nu a enya de papa bi da me ka che Ghana for no maten ya omude boyi o pente no mo ko Ghana say Ghana ye de Ghana ye say you know say me ye do money ye ba te fair e ba te fair so they say bi bia ba form the Ghana for next time on to ma me MVP pa ba say the man say MVP for no o emwa MVP moi MVP yeah how to so me make a bet you because no matter na obia to abama o to abama MVP in this because omo go for na odo omo ya adwuma no eye pa mate me dance so betu akolo bia ba Mate Medase Zmefa last caller 0260196064 and 0260196065. You ya na ya the tip of sports eba. Hello. Me pa try from say na free.
me adu because a free teaching man. Yo, edu me pacho yenko bonitew. Me pacho question ba kuna me be say na bi say on pacho ensu a eyi fan crofo won kran yi me pacho season we kwa na e cha ase ana. Ade ya tena ho free tete 3 day e be sine. Na Ghana no ayese sebita frache be binumu ya ye political foods we fanche ni sa. Say even adie ya ekwe wono ani nsa adie yi nye kan nso o che sa amanyoko na titi no be hye ne kutupa enye eneye enye ena de bia de man yi bofom enti da ben na ye be sesa asoman ya me kan say awradi sira ye nyina na o man adin satra mate me da si bebre abelefo ye bre no aso eti ye be kwa ne sa me say omanfo e de wo madwen kire abanti Ghana today me giri se ne enema bebre ne wo mu a ye free mu aba ye sua de hu de ye koso Ghana wontibi nka se wonim de ye koso wo hu ne unya tie Sompa 106.5 FM Accra de na eno ano nti Obrempong asime twato no he we de ma me fam koma hajia okay hajia special local foods enya nwanwa we de ma fam kwa ma no kra nke be me nwanwa okay ko wa nya hajia nke be ye me nwanwa se wa nya esa LPM na da wani mo no enne susu kra so ye wuku a enne ye wuku ada enka wo disappoint me papa ka wa anya hajia enka wo disappoint me nanso aja meye me pese me disappoint me because emutuo ni abenkwan emutuo ni nkatenkwan no ni me favorite abenkwan no mutuo no no ni me favorite fried rice papa bi jollof papa bi yeah fried rice na unim ye wo kenke na omo use yellow corn no edi ye no so ena ye fine say trying na duane no hu Obrempong me de wo ye na ase wo fie na wo ye waduane o sape eti se de matini say e man kro mo corporate no bi wa wo ye busy nti okona hage aye nkwan no wa ye stew but ahemfo wadi na kese buffet obia nya hage aduane nkoye dabi o pese wo ni begu ase a wo di birthday wo ye wo ye wedding party bi na ekoso de obeserve wo ho am oni mabanyam no kre eye fie duane ingredient papa hage special enye tomato sa pro enye je na pro eye hage special local foods ena wo here ye ko na we me to nkra ma hage okay na papransa no na mpesem so he ede kasa fa me ko hoy say we say o pass back ka che nyankopon a o ka gum framam ti menya kan die na se ma me wa ha na so ye ko a ye den na ye pon se ma beja ye kwan anwumere yi se ma ka say the day of your birth bia no eye wo fasting eti mo ye wo mu ku ada eti ene mo ye fasting we wo juada wo be ye fasting ene mo jinem eye possible enso nko na wo benom ya wo fia da be fasting ya wo ya wada ya afo bi o ha adwoafo na wa ase ya wada safu tantanka ene safu unum koko ya wada ya so gina ne nchen no ya ne ene echina eye mo fasting day mo fa mo ye mo nto ho na afa mo mpensu obi nom enti mami agia number no ye 0246 359 921 okay ena 0535 484 392 last one 0594 okay 797 215 obi amfre haja we ena obapa ebikuta o yes dia wa ha say na nakojo Jesse Company Limited ko ba simprimo me say yes dan yes eti na do papa plywood papa building wires ne cement adanse hu ne mapanyina no e wo na nakojo Jesse Company Limited me say wo do ho bodon sa wonu nsira wonu su obi wa to na adanse hu ne ma sabe ya kura be si dan no ya no waka nanso eko ba simprimo nsira wonu su nti wo to cement wo se sia no su dan obi du lentil waka aye amfofon na kwaye na nkoto no ha nko mi wo cement na ba so obi abecha osika wa sa wo de ebo profile nsira friend kuma se ene akra se wato ne nkrabata na sheta 0204 355 040 ma yeah say Masawood kuma se bant ma behwe ono de wo de wadwen chatenten na ba te ebre no aso eti ye so na ye the tip of sports safo atena se
na wono nso so Odehyieba wo wie ye no a na ede nyame asem abremu na fe first service eto so first service wie ye no a na abom nwomo a pramuto ye de pramto brekase ye bobebremu ye wie pramto bre na mobransam ye obi asem na Oheneyere ne abadwafo ye nyina yetena se ye wie ya pe mobransam ye obi asem na ye de Ghana for God and country ne ye de abremu Professor Bochi wono nso betena se no de for God and country no na de amam ye wie ya na hot bite nso eye 5:30 na ono nso so ede abremu ye de hot bite kase ye bono aba Akosua Sompa 106.5 FM radio wuti a wadwene mu do radio wuti a wote abrabo ase radio wuti ma hunu nyansa radio wuti a ye inform ye educate you ye entertain you radio wuti a emu abrabo sesa no eye Sompa 106.5 FM yadam nyina ase. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own, let's cherish our own. Women's Premier League is back again. And the what dog can one, and EJ can one, the Russian one, the what dog can one, and EJ can one, the Russian one, So afọ nyina kyene esam obi akwaba ye the tip of dwumadie ana to aso ofisa be kopim se no wotwe ebobo ne apegem na dwumadie akan so abeto aso na nsem no do so ofisem awa ha san so na amana nsem enso ha na ene na kehwese bitime na ye maame Evelyn nsan sai enso atwetwen ko na mum bibi ntino na me admo kina no pa ye ne ye maame enso bitime atwen ko nti ofisa be de kode join ye na latest update nya from the foreign front and the local decks no ye mfa nyina emfama ene anopay na mo dwumadie sebe ye na bedu tia secure sanitary pad e kan ho e na anopay ye da gude mu nsem e ba menua ba bosome akontu se be kama enso e de amawa e ba choko ene kwajibi na FCC ho no wachino ahomuka hit patch enso etaichi anopay e na dwumadi yere e ba na de chene se obabia ye bia no se wahunu ha ukwade no wense ukon wade osora wense wachibi mo na ye ya emepato de pepa honum na watibi na wada tetareta honum besimanu ekoni dusu no e bo wa afi ejaya wense na je ya woni nyina no na ekona so wetima tiasi na odwuma akwa akodi no na wetima di na bia so etime kama kan we no odwuma kwa no pai o ma so asena e da agudemu nsem no e ba efrem safo kantantam so jan start African Football Association on aswe na anopai na onum se enra KGL Foundation on na just say official launch and etimi cause unum say coach football no wo na be sem fie miensa de kom fie na sinin after say Edward Keto Kraku and so for Ghana Football Association as president no o ma support your coach football na women football na youth football no so no o ma de cha support na enra na just so o mo patterns one jeff one and so ba na we nje enra na mpanifo esat na se o mo sa hyemu kana na dwumade na se no na Edward Edwin Simon Kraku or GFA president enso ade nsem to John Ochema KJ Foundation eno a contract o ma renew ebeboa Ghana football papa yenti asema yira Keto Kraku enso ade tuda. This championship embodies the dreams of young boys across the country and gives them the platform to showcase not only their talent but also discipline and potential. 5 years ago, when nobody in Ghana believed in the vision of the Football Association, KGL Foundation came through for us. So my sincerest appreciation goes to the leadership led by Elliot,
for your commitment towards the revival. 21 sama Yura Kurt Edwin Samuel Kraku GFA president and so edituja no we no amana so one o chirema partnership we no makọ no omo mission e no mani swade hu no amode boa e court football no eno eno so no osan di mu command e chire central for. As the Football Association of Ghana, our mission is very, very clear: to build from the ground up, nurturing our young talents, equipping our coaches, and strengthening the very foundation of our football. As part of our 2024-2025 deliverables, the Football Association has taken bold steps to support coast football, including but not limited to the provision of footballs, of trophies, most importantly ensuring that there's free registration of up to 90 players per club across the U13, U15 and U17 categories. About 21 summer and Yura Kurt Edwin Simon Okraku after such GFA and KGL Foundation omo ayon kufano omo miemmiam no a na Yura Kurt Edwin Simon Okraku adin se nyina enso atudwa na CEO edema KGL Foundation enso Europe panya fence Elliot Daddy ono so no enra odensem kakra editudwa emo a ebeboa ma code football enso no etimetumpon maimo. 2021 we've invested in kids, equipment, training, and more importantly, belief system. We've helped turn football into a viable path for these young boys to face their dreams. But my ambitions for this collaboration go just football. This is investing in potential, about shaping boys who grow into men that lead with discipline, drive, and dignity. Because what they learn on the pitch, resilience, teamwork, and patience, they carry with them into the world. I feel this project has become more than a tournament. It's a movement, grounded in community, fueled by passion, and a living reflection of Ghanaian integrity. About 21 summer, Uri friend said, Elliot, that one CEO at the KGL Foundation on Sunra after said Jumedino, or more SR lunch and a camera, and an insama on the sweaty giant and a pedum am I in a chief from Sompa 106.5 FM and an opera from Holiantin Tom, na Jengrum, and so house of folk, goalkeeper Benjamin Sari, on also so as Onumsa Ayadia National Ex Goalkeepers Union, almost so airborne abaso and no muchema. Best 2 seasons after Great Olympics so Savage John has to folk last season. Reference Benjamin Sari modern mono. Ayadia Akosua papa and General almost so Eshen and Mona or Munyam Sanasana and Benjamin Sari edited say, we no Abasbomp and Fona in Munyam some that channel or Manon so one more Bocoso, no edge my dang, no Diabwa has to folk. Benjamin Sari, Ninsem. Without BBRC, Omba, I don't want me abandoning me, I said, I'm mom, you know, say, I want me a dreaming home. And now I'm this black platform. And as so far as media sit down so ma your board chairman any board members across of any Ghana mine obia work chroma in the way nobody empire body Casapa time each no mami quench and we don't see. Okay, the across mechanic say with the board chairman and the keepers department overall boards with an asipa say ultimately that opportunity and that gift way because any keeper biana or system bia nyamia na aduma Sompa FM we akwane ana we platform we about 21 summer and Benjamin Sari oh jumade na say after say ex goalkeepers union and so etimi ebona baso nensema ono so editudwa eno no na away from Ayantintom na yankwe transfer stories kakra onum say saka 3 games na Ghana Premier League and so etimi abana renti teams rodo na and so as starting players ni bi and so edididi enkomo na yengram oh Bechem United also as anase we no medium sporting club omaso na yenso yebawura na no pay na onum say inso ataman boya your friend say we know Isaka Mohammed one so sina kan edema Insuatema Football Club sina kan da edema Muna Sharks no front of joining Insuatre na ise Insuate team no ayi bibi on nei Medium Sporting Club poni fo ne boy no egusu etwetwen komo se ne ombo hia ne signature next season on so me no sika kan and former team friends say Medium na pade musem ema United for yewura mu Sunday kotoko na yanko di komo so kakra e wo honom na Abdul Karim yes osina kan ma Nation FC
yadamfo no na te say ne yada sane koto won so boy no edidi nkomo se o mehura mu na season end dia won so Free Nations na emfifi ho no o metwa no wadre emfama krobia kuma sane koto wa no pedum sem emayanti for Samson Eduku so ne obehura mu January no sane enema akotoko na encourage te boy ne still empanifo hwe ne modern mona o form ti akotoko IMC no ene na hia se ne contract termination no Intimraso na ono so mpene baby fanti na ya follow card debate na emfansi ni wura mu e wa bana na ye twa ho basisi a I was built to be the Me wa 20 na payan rambo kakran format from Sompa 106.5 FM so na anura unum say EPL match baako so etimi etutoja Man City and Bournemouth and abana juma de ne na City asha baako mienu mensama Bournemouth so no etim attack no baako na say no mbeka to say boyfriend say Kevin De Bruyne eyaja God of Honor enso ebetim akoso enso da man boy na anura empania pa before say genu beba so no God of Honor enso etimi koso na jese na place no we asala ha na mso asala na jese Kevin De Bruyne enemu na jese amafo bi tun so gun so bi hwie na nyai ebi so elbon so na bi so tu powder enso adigu boy no so na yare musam emaya tiefo na no pay na after the game no eno reference Joseph Pep Guardiola aisala enso editu ja na ebusan se ne Kevin De Bruyne boy no okọ na okọ no mobanya ni place na opanche ma Kevin ekọ na enso so no ya ja ni placement dem omo so etima anya bi all Man City team no achi no eno se ready to just say next season one panfo edin kuma ka atom say on pay big player bia Kevin Eko on pay big fish bia o ne team no bi na sempanfo ya so brache no mubu nua ni go maso so ko fa big fish bi ade ba Man City a ono Pep Guardiola obekwete Man City yenti ensema oru offense Guardiola enso re tuja there were a few players not even on the bench tonight, like Kusanov, Savinho, McAtee, Lewis. I know you said in the past like you find that hard when the players can't get in. Do you actually need a smaller squad now? No, I don't want that. I said to the club, I don't want that. You want smaller? And I don't want to give 5-6 players in the tribune. I don't want that. I will quit. You don't make this shorter squad. I will not stay. It's impossible. It's impossible for my soul to give the players in the tribune where they cannot play. Now it happened because we add for players, and immediately it was maybe 3 or 4 months we could not select 11 players. We don't have defenders. It was so difficult. And after the people come back, but next season cannot be like that. As a manager, I cannot be training 24 players, and every time we're selecting, I have to be 4, 5, 6 players stay in Manchester at home because cannot be go to play. This is not going to happen. This is not going to happen. I said to the club, so I don't want that. Sure. Tiwe some of reference Pep Guardiola enso Eritrean so aka champion for next season no some go for big player bia de ne ba Man City a wono obeje se no pen kran na so ho ha no wa brand omo na ono so atima hye ne team kama kwantia na ensema opening enso Eritrean na game ne ba ne Kevin De Bruyne empon for enso HM ade ne o man statue enso so o Man City wono ne ko tia stadium wono ma e ade Kevin De Bruyne statue no empon for enso team mount ne kama say be ne Kevin De Bruyne anytime bia obeba ono so no anybody said to know say yes also a legend and so at the mark club no na KDB anura Jordan Bana we no na te say aye suni out of or tinu so sa na ochema we no na nya GP nemum anytime be Western Richard debate adnom e ni monam se enso at the man no pedum sem e ma inati for away from yantinto Nyankopon ya adoma ne Europa League chai fana no and so 8 members so Manchester United so and Toria Mospes and Ebo and I said no so pepe and Jumade no and so Eba so now say Man United last 8 games no hey United already back cry German for which I am so say hey United say United ko 8 matches without win no one here na Omasa Akosua na say Toria Mospes so no etim ashom na so here Oru offense Ruby Amorim what chance no so here na ma ekoso Man team no ma edu ba bia na ha adwe na chen o mehye adeche na akwakoye nkugo so nto so mo tena se a bede ne came no omo yom ne ma bia because so ko fan na so wantima anye a
that is the season or they said wa quite roughless enti na omo fi omo so fan na ombe bobo mo no sebia enso Europa League no man yu so betima agye e dey sin na so enti am fancy na adwuma dey aka so emeto aso secure sanitary pad no pay omo ba tudom e ba cho menu aba kwa adwuma so na akwajo dey na bosuma continue ma bo akama no akino amaka hit patch enso asa no pay and I can see musa no enso e dey buy menu Oheneyere And Obrempong na chintima fidie no e dey ma me and Ransford and I dem call Facebook your friend Safo Kantanka ya dey see na Victory Casmane Chapel Apostle Franco say enyankopon asema to aso. This is our own, let's cherish our